ljudi, danas ću vam pokazati tutorial kako da instalirate Fraps za snimanje, program snimanje, to svi znate za snimanje YouTube-u. Idete ovdje vaš Chrome, Google Chrome, onda pišete ovdje, zapratite, Fraps download, tako, ide to, ovako, pritisnete tu, onda idete ovdje download Fraps trova verzija, tako, spotošam ovdje, go for Windows XP, Windows 7, onda pritisnite ovdje gdje je download Fraps 3.5.9.9, ta verzija, to je 2 megabajta, onda ovdje čekate. Idete ovdje 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Srećna Nova godina! Evo ga, šans. Evo se tu otkuca, idemo sad. Onda ovdje pritisnete yes. Tako. Idete ovdje I agree, next, install. Čekate ovdje se to instalira. Evo odmah, imate brz internet. I eto ga. Pritisnete close. Čekajte mi. I to je, ljudi, bilo to. Evo ga je tu, Fraps. Tako sam, šta je ovo? Tu, eto, Fraps tu. Znači ovdje, kao tu. Nije stvar što manikan. I, ljudi, to je bilo to što tiče ovog tutoriala. Ja sam začuzio koji će mi je Fraps pa ga tu. I ljudi, eto. I ljudi, to je bilo to što tiče ove epizode, ja sam vam pomogao kako da instalirate ovo. I ljudi, to je bilo to što tiče ovog videa i